thọ chỉ ở ít bữa cụ chỉ sợ hai lối rong,แต่是มันนู่นเนาะไปยิ่งรองเชื่อเกิดวิเดียนในช่วงลิงเธอตัวฉันจะไป celebrate Christmas จีตาลินดาวซื้อแต่是อีเปลในช่วงชมเจจะไปนอนอีเปลหมอนะโอ้ยจังดาวนะสบายดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายที่ได้มาเมื่อนี้นำพวกเขาดีใจแล้วก็ขอบใจหลายๆเด้อเมื่อนี้เป็นโอกาสดีที่พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังว่าพระองค์เจ้าฮักเขาหลายหวังว่าพวกเจ้าได้ฟังแล้วพวกเจ้าเข้าใจว่าคริสต์มาสนี่เป็นความหมายอย่างขอบใจหลายเด้อที่มายินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาร่วมนมัสการพระเจ้าในวันนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ Welcome, Merry Christmas. แรงซิงอ๋อแรงซิงtrong miền mùaอาจารย์ปฏิบิวเงี้ยvới tài tỏi sẽ hồi nhất tế những sự biu liệmอ๋อแรงซิงเงี้ยแปลงon đomอย่าเฮ้เงี้ยvới chàng thái Giêsu xuất thế như hoi bu chọn cho bảo dung liu ta yêu mà màn anh ship miền mùaอ๋อhang nó chỉ còn bảo dung chiều chiều Giêsu tông hai ta chiều chiều Giêsu tông hai ta chiều chiều Giêsu tông hai ta hai tao hai con chiều chiều Giêsu tông Nyei chiều chiều Thềng Yie búa màn Mien tu chiều Nín tông chiang lên xiên lệ tông chào Tỏ Yie búa mình phao tin to Tin-Hungh hàm pam kên sinh bún Nín Nyei ton Nín Nyei điêu tao ton chia tai bún Mien xây con Mien chim Nín ya xiên khao Nín chiều tu ye liu Nyei Meng mai đó tây nhuần Vừa gian Yiem Bethlehem vừa gian buổi trên mà trôi Giêsu tu xuất xây tay buổi ba miền tông xiên Nín Nyei Mien tông xiên khao Nín Nyei Mien tu ye liu Meng mai đó tây nhuần Yiem mùa mang dung Mien Yiem chiang mang trên nhung Vinh Mien gieo chia tay tỏ khu phiến con bùa Nyei chiều chiều tông bùa Nyei hung tia nín tai quay thênh bùa nín xây Giêsu Vừa gian Yiem Bethlehem vừa gian buổi trên mà trôi Giêsu tu xuất xây tay buổi ba miền tông xiên Nín Nyei Mien tông xiên khao Nín Nyei Mien tu ye liu Meng mai đó tây nhuần ô trình danh Nyei hề diệu trên tông phiên xanh linh thao qua chiều chiều bùa heo Giêsu tỏ trên trình Nyei tai bùn chiều chiều Giêsu a hay bùn in ya lòng danh nhiều bùn Vừa gian Yiem Bethlehem vừa gian vui trên mà trôi Giêsu tu xuất xây tay bùn ba miền tông xiên Nín Nyei Mien tông xiên khao Nín Nyei Mien tu ye liu Meng mai đó tây nhuần
trình danh muôn lùng địa long triển hai nhé muôn muôn nòm giang hồ xây chiều chiều tai xuôi xe vua tràn lao hai lùng địa nhiệt liu quang chú cầu chú quang nhiều giáo tràn tràn quang danh nai lùng địa chiều Giê-xu trình chú phai chia thao nai bám kên với oi thanh nhiệt dung miên màn quang chuỗi ni thô bùa cha ôi thanh mây chiều chiều Giê-xu với Chúa muôn bèn phi nhé chiều chia tay Yiem này khói trao buồn miên man này mình thao thiên to Tin-Hungh buồn linh chào bùa la lòi chú hám là nhìn nhẹ linh còn thao thiên hám thao bè ngọt xiên chiều Giê-xu bùa chính bên nhiệt quan múa tôi mai hoài nhị sĩ Yiem nhiều chiều chiều thanh quang dày bùa chiều á hề bao dung cùng bùa diệp chúa nhiều thái nín giá trình chiều chiều Giê-xu ý tư thô bùa cha ôi chính mây chiều chiều Giê-xu với Chúa muôn bèn phi nhé chiều chia tay Yiem này khói trao buồn miên man hai mình thao thiên to choang chia nhẹ muôn chia chính ua muôn rồi hai nhẹ hệ chiếu trên trăng hệ nhẹ trăng làng anh quang lông địa ye chung nhẹ yung chom dê khu Muangx nhẹ chia Yiem phin miền tai lùng địa man miền chít khu phiền ye chung phin miền cấp trên bao dung phò lo an hề hay nhé phin miền ye chung bao dung thanh chiều kênh khu Muangx hai quang lùng địa hàng chia nhẹ chiều tư danh trang làng lùng địa man niên mai bè ngon bùa lông roi tài choang trên bao dung on lo an hề quang danh nhiều nan si nhiều chào chiếu tu miệt danh cha kinh on lo bao dung làng chính chấm ở yết CrossPointe Mien Baptist Jiu-Baang hay như chip làng chế nhiễm kinh xiên thi đua miền mùa y bữa làng chính ở y bữa trung Jiu-Baang miền mùa làng chính mới bữa cho giang hồ tài khi tôi con quân cái nhiều từ biển hồ nhé mai chỉ nhung nhiễm bà mới như giang hồ trái nhé chỉ nhung nhiễm bà làng chính mới cho giang hồ tài chạy bữa chiêu thông tài màng và tài muang có thằng con Christmas chiên lễ sẽ hay nhung
bùa mình hay đau bùa bọt nhỏ chén tròn béo cho chia nhung rồi nhé chuẩn bao hai con Christmas này chỉ chén ấy lệ nhung Iu ham chứ con bởi mưa tại thảo nai hang Iu hoa hộ thảo nọ hang tình la như tòn phải chuẩn tại lò này tia xiên con bùa hiu tu thảo chén Christmas ấy lệ bùa ya hai chuẩn tại lò nínเป็นวิธีตองเตีย CrossPointe Mien Baptist Church would like to welcome all of our guests today. We are honored and thankful that you have come to celebrate with us today. As the prodigal son found his way home to the Father, our prayer and desire for each of you is to find your way to God. Như bùi giải hết lãnh trình tùng với bùa xiên khảo ký tù như năm nhiều ạ. Tùng với bùi hoi cho chẳng hồ tại sao chết như bùa bùa chẳng chết Tin-Hungh với nín hô hải như ên bùa hết hải bùa ảnh túc quang. Y hoi kinh lệnh chế như hoi sẽ kinh anh hết túc quang hoang tỏi chiên tỏi thảo miên múa tỏi Christmas như chẳng hồ bùa bọt miên lan mái chinh nhảy pun lan y bùa hai pun nhảy lồng chia chiên chỉ như chinh nhảy xây bùa mày bùa thảo Giê-xu kỳ tử với pun bùa hai tụ nhiệt liu như mèng. Thank you for joining us in celebrating Christmas this morning. We hope that our Christmas message will speak to your heart and be a blessing to you, as Jesus is a blessing to us. Once again, thank you for honoring us with your presence, and please stay after the program and have lunch with us. Thank you. Mua trà chi bùa bảo ở trong chiếu Tin-Hungh ra kính mai hiểu hàm miên nín trình bùn nín can nhé đưa tao đồ tòn chia tài thao nài bám kên thanh miền thấy tươi với chú nín kên khó liên chui miên bùa yết chung mai chui nhẹ bùa tây miên với chú chui nhẹ công xin Giê-xu chủ tài tình chiến mùa diệp giang cha đông hải nhẹ khâu nín can lên tiếng với bùa chui miên bùa lồng roi mai chui nhẹ bùa tây miên ruồn tài xiên chiều Giê-xu bùa nhẹ Tin-Hungh tông hai thềnh từ bùa nhẹ bùa tao chiều chiều chính tài hai tu nhé liu nhẹ mẹ chiều Giê-xu nín tu con bùa liu bùa mai mai lao nín em ngồi tao càng chuồn tài to tông xiên nín vua tây mua tỏi có yêu sao nín chuông chiến mình Yiem thìn to Yiem chiến vua bèn on nhẹ trình danh to mai bút bèn mai chú giáo mai mai cuốn nhiều bùa chiêm chú nhẹ cả nai Giê-xu bên roi bùn bùa yết chung xiên nín nhẹ miên
xiên nhiệt chiều con hiểu miền mùa lôm roi tai xiên diều chiều hai tao xiên Giêsu tu chiều nín mai dù tình rồi mai dù quang mẹ Tin-Hungh phải nín ton chia pam kên quê buôn pam Mien từ chiều càng coi hiếu xiên chiều Giêsu Tin-Hungh nhẹ tòn chiều mai dù Mien từ chiều Giêsu quang trên thiên tòng chia pam kên quê chiều lùng địa Mien chiều Giêsu ham hai màn Mien chính tai Yiem chiếp giang cha chiều buồn thiểu xìa lo tự nhân chẳng gà nhé miên mình lo chiều tự hông chiều nhé ôi buồn tao hãy tu coi nhiều mai dù tình chơi tu chiều tại xiên nhiệt chiều con hiểu miền mùa lôm roi tai xiên diều chiều hai tao xiên Giêsu tu chiều nín mai dù tình rồi mai dù quang mẹ Tin-Hungh phải nín ton chia pam kên quê buôn pam Mien từ chiều càng coi hiếu xiên chiều Giêsu Tin-Hungh nhẹ tòn chiều mai dù Mien từ chiều Giêsu quang trên thiên tòng chia pam kên quê chiều lùng địa Mien chiều Giêsu ham hai màn Mien chính tai Yiem chiếp giang cha chiều buồn chiều Giêsu can con hai tao xiên khao ye chiều mai dù Mien Giêsu xiên in can nhẹ mèn phun bùa tu mai chẳng mèn quê xiên khao ni chiều Giêsu quang trên thiên tòng chia pam kên quê chiều lùng địa Mien chiều Giêsu ham hai màn Mien chính tai Yiem chiếp giang cha chiều buồn lùng địa Mien xăm hai cho mai kén coi nhiều tai chip cụ phiên giao hệ trái hai phía giang hồ tu ngài can tài xiên chiều Giêsu tu chiều giao hệ trái hai phía giang hồ tu ngài can tài xiên chiều Giêsu tu chiều chiều châu bùa nhẹ cha Tin-Hungh châu bùa nhẹ tôm cha Tin-Hungh châu chiều châu bùa nhẹ chiều châu đao khao tong Tin-Hungh châu bùa đao khao nhẹ tong chiều châu bùa nhẹ cha châu bùa đao khao nhẹ tong mai cùn lùng thia coi yên tôm bông ya hải đàn tôm khỏi chia làng tôm gieo buồn tay bùa mai chú cầm chia hiếu hoàng
châu bùa nhẹ cha châu bùa nhẹ chiều chiều bùa nhẹ đào khảo tò chiều châu bùa nhẹ cha châu bùa nhẹ chiều chiều bùa nhẹ đào khảo tò đảng bùa Muangx tổ bùa chọn chất tạc cao nên chỉ họ yên hoài thì đồng yên dạy thì đồng yên ham buồn thảo bùa bà miền mà tề bùa tu sửa thì hùng ta mà tề miền Muangx cái tu sửa thì hùng bà Yiem yên hoài tu ta chọn trên Muangx liều trên hùng yên tổ thua miền Muangx yên xuống tổng vấn cái tu chi bệ tề coi nhớ ta sửa thì hùng sẽ chiến bùa bùa giảng cho thì hùng tu bùa cả hai nhìn cha mẹ nên chỉ cho thì hùng họ hay san bùa tên cầu ôi về chết thì hùng nên chỉ cho thì hùng yên lặng kia xíu sẽ trời bữa nông đi mạn miền như hùng tàn con dầu xiên chiếu như miền như hùng thiên hùng tháng dầu tổng vấn xiên miền mùa như xiên chiếu như miền như nhiệt xuống thiên hùng với chỗ thiên hùng chạy lùng chạy đào chạy mặn muột yếm na nông đi mạn phình miền mà cuốn chàn phình miền yếm na nông đi nhiệt xuống chiếu chạy tài chiếu thiên hùng thốt chiếu như xiên linh khen buồn là buồn xiên như miền in hoa tức mỏ này ta có nhớ ta xiên chiếu thiên hùng chọn chiến phụ chiếu thiên hùng xiên chiếu như bùa chiều ấy chọn bữa khoa trang hộ, tôi sẽ chiều Tin-Hungh ôi chọn bữa khoa trang hộ, nó tạo cao tiếng ít suy bùa, amen. Dr. Dan sẽ bị tàu chun tổ Yiem ni chun tu chia hàng ít chọn ni ya bên ni tàu hàng tàu cho Iu-Mienh, quan mi hàng tàuนั้นว่ามีอินเดียตะปูมีอินโดนีเซียมีถาวว่าhàngตรงปุงบดงเนี่ยตะปูhàngอียิปต์ยอร์แดนเนาะจะhàng tàu ยาวจุนโตMienหนึ่งเจ๊เนี่ยเหลียบจูปางเชยจูปางอีเบเฮเนี่ยนี่เป็นยี่ต่อยตู้เล่าหาเจียhàngเนี่ยนี่chỉ hàng chỉ tai này mà chẳng hồ tại thành bữa chun cúp phiền nhé bữa hết chip này tại chun cúp phiền ở thành bữa đó. Good morning. Bèn ngon như đó mà. And Merry Christmas to you. Hết nhé chẳng thấy Giêsu sẽ chip cho hồ. It is wonderful to be back here at home at CrossPointe Mien Baptist Church. Cái hết tu chuẩn tai anh theo nó béo tại chào bữa Jiu-Baang miền mùa như này CrossPointe Mien Baptist Jiu-Baang It's been about 9 months since I stood and shared with you about our ministry. It's been about a year ago that my wife and I sold our home in Colorado. And we have been traveling widely across the United States and around the world, seeking to share the message of home and hope with God. Christmas is a time when we think about home and about hope and about a relationship with God. One of the familiar passages of Scripture is in the Gospel of Luke. Ging-Sou to bu hiếu tức quyền như xe yếu Luca so. The story of the prodigal son in Luke 15 is one that reminds us of home. Liệu yếu to với yếu Luca so chừng trangว่าก็thảo tòn phải tình lai mình lên đi chuẩn gang tại lò này tia chuẩn này tem như béo bún bùi chàng thảo con béo như chéo phải chuẩn béo như chéo. With that in mind, and as you turn to your Bibles, I'd like to share with you some of our journey and of our sharing the message of home and hope. Lên đi bún bùi mảng tây phang nang như cái có thảo con nó như chuẩn như chéo phải nó chéo chéo bún bùi hít thảo con mà hám như chéo phải nó mình cái tòng con bùi mà làm hám phải con nó như chiên béo yêu hải. This fall, I was privileged to minister in Egypt. Chỉ tại lâu này chỉ hà na nhìn tụi mình thảo Egypt tập bung chuẩn khu phiền. And in Jordan, in the Middle East. Liền mình thảo Jordan yêu tông bung bờ đông của nam tập bung. And you see here pictures of the pyramids and of the Sphinx. Bố bọt nát phẳng nhau, bố bọt gác gang chỉ những phẳng. And this is the city of Alexandria on the Mediterranean Sea. Nam muốn nó hiểu Alexandria. And there I am fishing. Ní bọt nhau ní yêu khói bạt béo. And it's something to think about. That's the ocean in which Jonah was swallowed by the whale. Nãy trong buổi tu Ging-Sou nó, nãy tôi yếm nom khói nó, yên nãy tôi Jonah chủ tôm béo jom á. Well, I didn't catch a whale that day. Hôm nay sẽ bắn tôi tôm béo. And he didn't catch me. Béo là tấm ngã nín, phải jom nín. We were involved in a pastor's conference there and had a wonderful time with some very godly men who served the Lord faithfully. Nếu bữa sẽ yêu giáo thảo chuẩn tổ Mien, yêu tập bung, nếu bữa kén chụp chuột như chỗ thiên công, yêu tập bung này.
The ties that these men wear are ties that were given to me by Mrs. Liz Bruno, and they were given to those pastors as a remembrance from Pastor Bruno, who served here at CrossPointe Church for many years, and they rededicated themselves to serving the Lord faithfully and fruitfully with the joy of the Lord as their strength, remembering the great example of Pastor Bruno from right here in Redding, California. Na bu po ya nu nya chen te thai na ma tao chun to mia yen nam chiu pang ni chuan se mi ni chun to tu chia hiang lim pa ni king chip chu chun to mia ni chuan se liu ni nyem sia ton pun ni to chen te nya chang yin te hang na mi thao nam te pung mi pun te chun to mia te chun to mia nu leng ngeng wa ko nu eng oi chip chu nye chuat chen tao chun to mia mi chun khu phian. Pray for these dear brothers as they know what it is to suffer for their faith and to face persecution. Bữa cho tao cáo về nó bữa về chỗ nó hiếu tôi con yếm nái tập bung nái cái nhé xiên thu miền cái chỗ chia nhung hỏi yếm này tập bung này. We also had the privilege of traveling in Jordan, and this is the city, the ancient city of Petra. Nó bữa mi thảo Jordan nó tập bung ở nái xe xin đảng lô hỏi tập bung hiểu Petra nó tập bung. Takes us back to biblical times. Tao chỉ bữa chuẩn thảo xin đảng lô hỏi Ging-Sou giang hồ. And I love this picture of this young man. Nì cái ở hẳn tao miền lún miền nghe lui. He's a young man in the country of Egypt. Nì sẽ yếm Egypt tập bung. The week that I was there in Egypt, there was a trial going on. Yêu Egypt bung nì yếm chỗ này chuẩn tổ chỗ mà miền cho Tin-Hungh yếm miền tài liền bữa chỗ hỏi nín, ở chỗ tình nín. Last year at Christmas time, following the Christmas service, 6 young men were shot dead on the steps of their church. Lìa chỉ tao hiang quá, đua bùa chàng Tin-Hungh chỉ sẽ xuất sẽ chip ở lìa chỉ bà ha lìa chú tao miền yếm chúa đua bùa chàng tòng ha yếm cái gì kèn cái đau chú tao miền đua buôn tải mi. The religious extremists who did this were on trial that very week. Tông toa buôn tải tề sẽ thu miền tề này đua cho tuân tải tại lìa nó đua như này tỉnh đua chui. And I was impressed that here is a young man with all of that going on, who is standing up for his faith in Jesus. You see his witness wear T-shirt. Nì cái bùa hong, tao miền lún miền lỏng, cũng có như này tập bung này, xiên thu miền hạt chụp tài ở, bà nín tam đồng nái hôm, một nái mà xiên phim, chú chơi lui chỗ tròn chén, có thằng ní xiên thu miền. The shirt has the message of John 10:10, where Jesus said, "I have come that you might have life and have it to the full." Nái sẽ yêu Johann so tập trang tập Yiem, Giêsu con ở, yêu tai vừa bún mày tu giang mèng, tu quăng như mèng. He has found a home in Jesus, and he wants to share that home. Nín tu lò bọt Giêsu ở yếm ní mèng, liền ní ở miền hiếu tu thảo Giêsu yếm ní mèng. This is the son, the little son of one of the pastors there in Jordan. His name is Aliyah in Arabic, and means Elijah. Nì con tao nái tao chụp tổ miền như ton, yêu Jordan tập bung. Now, we've not only journeyed in Jordan and Egypt, but we've had great adventures coming from Colorado to California. Tan có con đứa tự sao thật gì làm tập bung hả? Bạn đứa anh suy tòng yêu Colorado, anh suy tận California tập bung, con tập béo như cháu. The last big series of snowstorms, that's when we headed out across. Bữa bỏ nhau hai con tôm chỉ song nãy tối trên đứa nhiêu chết chia tại này. And we are headed back towards Colorado with this series of snowstorms. So pray for us, please. Nên bữa anh này tui tôm song đứa anh chụp chuẩn á, cái thằng nó tạc cao tế. Well, God has a home for us. Tin-Hungh mai béo pun bùa và mai tòng pun bùa. But what is home? Sẽ béo này sẽ nhúng. As Linda and I have traveled around, as we have been without a home for the last year, Nì chăn này áo tại sao trên này mình chun khu phiền ha lìa chỉ tại hiang này đứa mai tòng yếm mai béo mẹ. It has caused us to ask the question, what is home really for us? Nếu cho đứa này cả đứa can béo này sẽ mà hiu lệ pun đứa búa. I believe that God has a home for each of us. Nín xiên có Tin-Hungh mai béo mai tòng pun búa lan miền. It has often been said that a house is not a home. Miền đứa búa hòa phẳng con sẽ Việt Nam cốm tại béo là sẽ con hangเป็นhoang tỏi phảiเป็นchỉ như hòa nó có khu conเป็นbéo hoang trông phải nhung. A home is really about relationship. Bà chỉ tiên hoang tỏi này sẽ mai chiêu thông. And the greatest and most foundational home of all is our home with God. Hồng chiến chỉ phải còn đố có thà béo này sẽ bây giờ béo yêu thìn tòng. It's a home in God.
Bản ta có năm béo ha, ta có yêu thì tòng hang bà, về Giêsu, bữa sai tu năm béo nhảy lên. Knowing God as our loving and caring Heavenly Father. Hiểu tu có Tin-Hungh này kinh hăm hải bùa, ni châu bên nhé tí. There's a wonderful story that Jesus gave to us Mà yên ông qua phẳng phải vài bé ở tổ Giêsu pun bùa. to remind us of this great truth that home is a right relationship with our Heavenly Father who loves us. Yên ông phẳng pun bùa mạng ta có chiên bùa yếm mi tòng phải bùa nhé béo này xe tòng á pun bùa hay mai chiu thông tổ Giêsu. In Luke chapter 15, Luca số chép trang. Jesus tells a parable. Giêsu con yên ông qua phẳng. And this earthly story with a heavenly meaning has three scenes. Nắn ông qua phẳng phải qua mấy phải qua bé phải ở mai bùa nóm bùa khoai phải bùa hay mạng tu bọt bùa Yiem. Jesus talks about a lost and a found sheep. Giêsu ni có thảo ở tiếng lai bà kí dung tiếng lai nhé phẳng. And he talks about a lost and a found coin. Ni có thảo có tiếng lai nhé nhan lẽ lo bọt nhé nhan. And he speaks of a lost and a found son. Lẽ ni có thảo tiếng lai nhé ton lẽ duẩn tai tao gang duẩn tai nhé ton. And he gave that story to remind us of the fact that there is a home that we can have in a right relationship with our Heavenly Father. Ni con này pun bùa mạng thảo lệ con thảo có pun bùa mạng thảo béo tổ sĩ con bùa hay chào Tin-Hungh hay họp này bùa hay mai nhung béo. The story, the parable, arises out of a context. Nãy là kỳ sau này con bùa mạng thảo ni con qua phẳng nó bùa chụp mạng pháo mạng chia chụp hiếu tu bùa như lệ như tòng bùa hay chọ tại quay lồng ha. If you have your Bible, follow along. Con bùa mai sâu bùa tỏ tu tế ở bùa cún coi ta chả chi bùa mạng. Jesus had tax collectors and sinners who were coming to hear him. Liệu mai chám giờ mai siêu dâu miên mai chỉ dùng chui miên tại thảo Muangx Giêsu chuẩn tổ. Tax collectors were not well viewed by people in Israel in that day. Yiem Israel như chẳng hồ nào siêu dâu như miên nà miên mắng chia nó bùa. Many of them were dishonest. Vì chúng nó biết siêu dâu miên mai chia tao này nó muốn bén dính như miên. And they also were Jewish, but they were doing business for the Romans. Nếu bây ta có bén chén yêu ha, nếu bén chén Iu-Mienh bà nếu thấy chén Roma chén châu công siêu nó bữa cái miên như dâu. So they were dishonest traitors. Nếu ta có muốn dính ha, bà nếu mải cua như miên, với chúng này nếu thấy cần phím miên châu công nhiều. And they were despised by the people of Israel. Nếu nào cho hỏi là nếu phím Israel miên nà, nếu mắng chia án tế miên. And along with these tax collectors, there were those that were called sinners. Nếu cho anh tan con tế siêu dâu miền hang phải mặc quan ở nó hiểu quan miền bên chui miền. People who did wrong things, wicked things, lived the wrong kind of life. Tế chui miền nó bui mèng, nó bui chiang, nó bui châu như xì, châu chia như hòa như chéo. And that's why these people were publicly known as sinners. Vậy nãy ở yếm choáng như miền, nếu hít con tế nó bên miền hoài miền phải chui miền. And here these people are coming to listen to Jesus. Liên tế chung siêu dâu miền, tế châu chui miền ở nếu tại Muangx Giêsu chuẩn tổ. Now the religious people did not like this. Liên nếu con nếu lại tên nếu cá lông Tin-Hungh như miền ở nếu hắm oi hay tông tế miền hết cho hắm oi. And they did not like Jesus for meeting with these people. Bây giờ mọi Giêsu cho Giêsu chấm tại miền buông. And so Jesus saw what they were thinking. Giêsu hiểu tu con được hăm hay nhung nhẹ. And he began to tell this parable to explain to them why he was meeting with tax collectors and sinners. Vô trường hỏi Giêsu con tại hòa phẳng, hòa bế, hòa mấy nó ta họ buôn vừa bị hiểu ta có quầy cho hay nhung nhìn cháu siêu dâu miền, cháu chui miền, chiếu thông con hòa. So he tells about a man who had 100 sheep. Để đi con thảo gì nó hòa phẳng có ta có mai tao miền, mai yết bé tao bạc kỳ dung. Now a man with 100 sheep would be a very wealthy man, wouldn't he, in that day? Yêu vô nôm chẳng hồ nà, yết tao miền mai yết bé tao bạc kỳ dung nó bề tao bự trôi miền chạy phải. And then Jesus says, but this man lost one of his sheep. It went astray. Bà lấy Giêsu có tao miền mai tao bạc kỳ dung tính lại mình lấy cố tế chúa tao mình. And he went and he searched diligently for that sheep. Nên cái mình lo tức khâu hải lo nông hải tòng lo thảo to tính lại với tao bạc kỳ dung ton.
leaving the 99. นี่กวางเจ้าแต่ชั่วเต้าเลยมีล้อเต้าติงลายเต้าไปกี่ยุง And when he found the sheep, he put it on his shoulders. นี่ล้อปวนเต้าไปกี่ยุงแต่นี่ดามเจ้ายำนีติดตาน And he carried it back home. นี่ดามเจ้เลยจนทันนี่เปียวมี And he called all of his friends and neighbors together and they had a party. นี่เหี่ยวเจ้จู้หยัดหลังเนี่ยตาเจ้าหนุ่ยจอมเหี่ยวไว้จนเฮก็ล้อปวนนินเต้าติงลายไปกี่ยุง Because my sheep that was lost is now found. ไว้จนเนี่ยไปกี่ยุงติงลายมีอีจ่าล้อปวนตา He said, rejoice with me. อาจุเช้ายี่เฮอ้อล้อ And then Jesus applies the story to real life. อุจหอยนะเยซูตอนแต่กิ่งโซยว่าแต่หลงเยี่ยมแมง Jesus says there is joy over one sinner who repents and comes back to a right relationship with God. อุจเยซูก็มาเยเต้าจุยเมียนก้อยเหี้ยวจนตายชาวที่ลุงหอบเหี้ยวนายเก่งไม้เจียนเยี่ยวอ่อนหล่อเฮโยทินตอง Just like there is joy when a rich man finds his lost sheep. แต่หางว่าเต้าปวดจอยเมียนล้อปวดนี่ติงลายนี่ยุ่งตายนี่เฮวะ Jesus then moves to another story. เดี๋ยวอุจหอยเยซูแห่งกองกันนอมว่าฝัง He talks about a poor woman who has 10 pieces of silver. นี่ก็ทำมาเต้ากูเนาะนี่เก่งเจียมหายป่านี่มาเจียบนอมยานนอมหัง That's all that she has in the world, it seems. แต่เจียบนอมยานนะนี่ไม่ตรงไหนหัง One of those pieces of silver was worth about 16 cents. นอมยานนะไฟนะอ๋อเซจีตู้เจียบหลวดเส้นยานบัวไม่กู้ยานฮะอ๋อเก่งโจเนี่ย That 16 cents represents a day's wages for a laboring person. นอมยานนะอ๋อเป้ถาวนุยเจียงโหนะเซเป็นเหยียดนอมเหยียดหอยกงจีนยาน These 10 pieces of silver were what this woman would depend upon to take care of herself and her family for the rest of her life. แต่เจียบนอมยานนี่มาเนาะแต่ตรงนี้มาน่ะเก่งบ่นะฮะนี่ห้องต่อยแต่ปังสนายนี่ช่วยแต่ปังสนายต้องมาน่ะฮะต้องยุงนี่แต่ตรงน่ะฮะ So this poor woman loses one of those pieces of silver. เหลียมเต้ากูเจียมเต้ากูอ๋อม้วนนอมยานติลายมี And she's desperate to find it. นี่เก่งเซย้ายนิ้วเนาะบ่มีว่าก็ย้ายนิ้วเนี่ยหรอ It's her livelihood. It's what she's depending upon. บ่จุนักเซนี่แมงอ่ะเนี่ยมานั่นน่ะมาเหียนมันอยู่เอเลย So she sweeps and she searches and seeks and finally finds it. นินแต่ล้อนินพวดอ๋อนินวานกันนายอ๋อโปกกันนายซุยกันนายอ๋อล้อมิงล้อใต้นินล้อตะปวดใต้ And then she calls all of her neighbors together. อุจหานี่เหี่ยวจะเหยียดล้างเมียนซะเจน And she says, let's have a party. โอ้ซะยิจอมเหี่ยว I have found my lost coin. ยี่ล้อปวดย่านๆติงลายน้ำย่านล้อปวดตะ Now Jesus applies the story. เดี๋ยวเยซูแห่งตอนไหนกิ่งโซยว่าแต่หลงเยี่ยมแมง He says there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repents. นี่ก็ยูว่าฟินเมียนเนี่ยจำเฮียนอย่ามาเจียนเยี่ยวอ่อนหล่อช้างเฮสก้องมาเหยียดเต้าจุยเมียนก้อยเหี่ยวจนตายกว่างจุย What is Jesus saying? เยซูก้องอย่าว่าเสียยู God loves each and every person. ทินฮุงนี่ห้ามหายบัวลานเมียน God loves people in spite of the fact that we are all sinners. ทินฮุงห้ามบัวมกุนก็บัวลานเมียนบัวเมาลานเมียนบัวเป็นจุยเมียน And he is seeking to bring us home to himself. นี่ล้อบัวอ้อยต่อบัวจวนมิงเยี่ยมนี่เปียวทินตองเปียว He is searching like that rich man. He is searching like that poor woman. นี่ล้อบัวหังเต่าปุจอยเมียนล้อนี่ติงลายไปกี้ยุงตอนนี่ล้อบัวหังเต่าเอาล้อนี่ย่านติงลายย่าน His heart and his arms are open wide for us to come home to him. นี่ยังเหี่ยวสันนี่ปัวน่ะเซซุงเจนอ๋อจั่วเจนบัวอ้อยบัวจวนใต้ล้อนิน And Jesus was saying to those self-righteous religious people, now do you understand why I talk to tax collectors and เดี๋ยว sinners? จะหอเยซูก้องบัวแต่เมียนต่อมังเพียเมียนนี่ก็บัวปีเหี่ยวไฟมจุนจะยุ่งยี่เฉาเซียวโจยเมียนเฉาแต่จุยเมียนก้องว่าจิวทง Yes, they are sinners. เจเย่นบัวเป็นจุยเมียน Yes, they need to repent. เจเย่นบัวจะก้อยเหี่ยวกว่างจุย But I want them to come back to a right relationship with their Heavenly Father. ป่ายี่อ้อยนบุจวนใต้ชาวยี่ที่ต้องตีให้ไม่จิวทง Now Jesus gives one final and very familiar story to illustrate his เรียว point. กะหาลายนำว่าฝังยิสุก้องอ๋อบัวตาหิวตุนนำว่าฝังเนี่ยแองก้องเท้าตัวนี้ยาวเนี่ยเอเลย The
The Bible says a certain man had 2 sons. Nì con mà tao miền mà ý tao tòn. You might think of him as blessed indeed to have 2 sons. Bùa ham tao na ô, ye tao miền mà ý tao tòn là keng tu phụ mà tu long hay gì. But there was a problem. Bà mai ye nhung gì. The younger of those 2 sons spoke to his father and said, "Father, give me what belongs to me." Tòn phải ta con bùn tè tè cho ý nhé buồn cha tình buồn ye hắn con bùn tè. He was an untrusting son. Nín xem bùng hiếu nị tè ye tòn. He was a rebellious son. Nín là sẽ tao bén muang hòa ye tòn. In that culture, Yếp nom phiền miền ye ê lê. the older son would receive the largest portion of the inheritance. Yên vô phiền này tòn hô ở tu cao chăm tè tè ye cha tình cha tòng. And it was because it was expected that the oldest son would take care of his parents and of the family in general to a great degree. Vì chú nó vui phiền nào cháu tòn hô nè à chú cầu nó vui tiêm mà số cho họ nó bún cha tình cha tòng nó bún nó tòn cả chăm tòn hô cả chăm tè nó vui chú nó vui hiếu tơ con tòn hô à chú cầu nó vui tôm miên. And normally the younger son would have received a good inheritance as well. Bà tòn phải à tu chăm nhé tu cao lồng nhé. But for some reason, this younger son was not willing to accept God's or the father's provision or to trust the father to take care of him. Bà muốn cuốn cho hiếu bà tao tòn phải nín bùng hiếu có ní tè nè bèn phim như ní tè nè hai cầu nín hai thèn nín. So he said, "Divide it up now. I'm not waiting for you to die. I want what's mine now." Liền nín muang hòa ní có một ní tè tè yếm chúa cho mày tải bún yê yê mày bún yê tao nhé buồn yê chán á. In contrast to this untrusting and selfish son Bế thảo và tỏi tịch thảo tao 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 muang hòa bùng hiếu tè nhé miền. is a loving and compassionate father. Bà bố bọt ní tè nè keng hiếu đáo kho liên hai nín. And this loving and compassionate father gave gifts to this son. Liền tao tè cũng ní tòn hang nó đắn muang hòa bà ní tè hang con để ní tè hiếu đáo hải bún ní tòn nhé buồn chinh nhẹ ní tòn. God is a loving and compassionate father. Tin-Hungh keng ham hải ya hiếu đáo kho liên hạt bùa. Every good thing in our lives, the Bible says, comes from him. Kỳ sau có nhung lòng như phú lòng như xỉ sẽ yêu bữa thiên tòng tài. It is Christmas, 365 days a year, 24/7. Giờ nay Christmasจะโหนะบมาฟังแป้หลุดจมหอยนะ Because every good gift comes from above, from the Father of lights, in whom there is no variableness nor shadow of turning. หอบจูนะหอยแต่ถ้าเป็น Christmas นอนนงเนี่ยฟังแป้หลุดจมหอยนะวิจุหอยที่มุปุ่นใต้ลงหายวิจุยุ่งลงnhư phú sẽ yêuที่มุปุ่นใต้ Now, the story continues. เหลือกี่โซ่แอนป้อเช่นกองเช่นมิงอ๋อ The younger son gathered all that he had been given together, นั่นเต้าตอนฝ่ายในแต่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เจาะจุนตาย and he went far away to a far and different country, the Bible ใน says. ตอนเจาะแต่เล่ในแต่มิงเก้าโกเจียมิงกันน้ำตะปุงมิงโกหายมิงอ่อนนิดฟัดในแต่มิงโกกับกันน้ำตะปุง He distanced himself from his father and from his home. นี่อ่อยเล่โกนี่ห้างต่อยอ่อยเล่โกนี่แต่บัวหนูมัวต่อยหมอยิบนิดฟัดในบัวจมมิงโก When we act selfishly, we distance ourselves from God. สกองบัวโจยสี่อ๋อบัวห้ามถาการจะเพียนป่วนเนาะยุ่งบัวโจน่ะบัวตายให้เล่โกทิ้งหง That selfishness, which is at the heart of sin, creates a separation between us and God. จะเจงอ๋อบัวห้ามถาบัวการจะเพียนป่วนนายเป็นอยู่เป็นก็เป็นยืนอยู่จุยเป็นบัวมังบัวบัวเมียว่าก็มังบัวมันเจี๊ยตัวบัวการเหยี่ยมกันโจไฟอุจจาระเป็นจุยแต่บัวให้เล่โกทิ้งหง The Bible says your sins have separated you from your God. กิ่งโซก็เวจูบุญยจุยบุญบัวชาวทิ้งหงเล่ตุโก The story continues. This young man went to this far country and wasted all of his living. เยซูเห็นกองจะมีอ๋อเต้าเมียนลุนเมียนเต้าตอนฝ่ายน่ะนี่มีชดโกยกันนำปรุงใต้เจ้าเจงนินมาอย่างกันไหน He wasted the gifts that his father had given him. ตัวยุ่งในแต่ปุญญจ่าติงจ่าตองนี่หมายแต่ต้องมีเจ้าเจงตอนในแต่ปุญญ When we choose to live independently and selfishly from our Heavenly Father, we waste the gifts and talents that He's given to us. บุญยแมงป่าฝีห้างยังห้างนอสกองบัวเล่โกทิ้งหงบัวซวยบุกการอ้อยโจยสี่
bữa kinh quảng chia dùng to Tin-Hungh buôn như phú tông bữa hai lồng với Tin-Hungh bà bướm lồng với Tin-Hungh liền bữa cháo dính tại phú Yiem bữa như mèn to Tin-Hungh buôn như mèn. God has a purpose in giving us the gifts that He's given us, and it is a tragedy to waste them. Tin-Hungh này mai máu tệ buôn bữa lan miền Yiem bữa như mèn tông bữa mai như chinh nhẹ buôn chế nín buôn bữa hai cháu với nín bà xong bữa cháo phải bữa quảng họ là kinh bên nhung hia phải nhé xì Yiem bữa như mèn. This man wasted his living in living riotously. Tao miềnนั่นนี่เนาะตอนเมียนตอนฝ่ายนั่นมีเท้าเจ้าเจ๋งโจมเป็นนี่สี่ตอนแต่ยานมีเจ้าหวายนี่สี่ He lived selfishly and apart from the love of God. นี่เนาะนี่โจให้อยู่นี่อ้อยนี่โจเจ๋งเลโก้แต่มาต่อหมังนี่มาต่อกองนี่เนาะว่าจะนี่โจเจ๋งเลโก้Tin-Hunghเลโก้นี่ห้องต่อย Well, as the story continues, there was a mighty famine in the land, and the young man began to be in want. Nếu cho hỏi tối trên năm chiang hồ từ bung hàn xuất tai tao to kinh chiếm chủ hải với chủ cái nái cháo dình á. When we waste the gifts and the talents that God has given to us, we are faced with being in want as well. Sẽ có Tin-Hungh buôn nhẹ bận chế Chính nhẹ Yiem bún mèn là bún cháo dình nó bún mèn bà quang chủ to bún chiếm chủ nhẹ quang chủ hàn như xì Yiem bún mèn. The greatest want that a man can face is the want of the soul. Yên dùng tôi chiến chỉ bùa máu lan miền chiếm chủ phát ỏi như yên bùi mèn là xe linh quân như cháu. Solomon, the wise king of Israel, said, "Of life lived apart from God, it is vanity and vexation of spirit. It is empty." Nị có mày tao miền trên đảng quay hay tao hung bùa hiểu Solomon nị có bùi mèn là bùi chiang nít phát Tin-Hungh phải chiang sao Tin-Hungh chiêu thông nè bùi mèn là khung mai khung mong như cháu. Khung mai khung như cháu Yiem bùi mèn ha mà làm lồng mà làm khảo tòng như cháu Yiem bùi mèn. There is an emptiness, a vacuum in our soul if we forget about our relationship with God. Sẽ có bùi tu chào bùi to chế bùa tao Tin-Hungh mai chiêu thông nọ bùi mèn là khung hang cái nhựa mai chứ chia hang khung Yiem bùi hiếu là hang nọ với chủ bùi chiếm chủ chào nên chiêu thông. I have a dear friend in India whose name is Professor Pal. Nị có mà tao tỏi nó Yiem India tập bung hiểu châu phi sang giáo sư miền hiểu Pal. We walk together in the mornings often in India. Yiem India tập bung lúc đó chán bữa tôi ý tao yang giáo mình giáo. On one of our walks, I asked him about his previous faith. Liền ni nãy cả nãy mà đom nó yang chết giáo giả này có đảng mà xế Giêsu nè trên đảng mà xế hơn nhung. He was a very devoted Hindu. Nị có ni này bên tao kinh tiếp chúa hay bên Hindu như chén. I asked him, "Did you really believe in the thousands of gods that are part of Hinduism?" Mấy kinh chiên xiên tao chia nhung chiên tao mua chàng như chiên mấy kinh xiên hang no nha. He said, "Yes, I believed in them, and I served them as best I could." Nị có ý kinh xiên nha ý kinh lồng gì chát lồng gì bận chế phụ sú tao ý chàng như chiên. I said, "Then why did you become a Christian?" Nị có cho nhung mấy xiên như sú hả nó? He said, "Because there was an emptiness in my soul." Nị con bùa với chủ ý linh quân như hiếu là hai khung hai Yiem như hiếu. All of the gods and all of the religions could not fill that hole in my soul. Nị có ông quân chàng chia bé nhung chiếp chúa như châu chàng nhé. Bấm tay trung châu nè mà nhung hai bún như hiếu Yiem bún na hai buông hiếu buông như mèn. It wasn't until I asked Jesus Christ to be my Lord and Savior that emptiness was filled. Lẽ tông yê tiếp Giêsu cho như diệu chiếu này, tông hỏi nghe hiếu khủng như cháu, hiếu hoàng như cháu, này tu buông dình, với chủ Giêsu bún này buông. All of us, apart from God, have an emptiness in our soul. Bữa mẫu lan miên cho lý Giêsu này, bữa mà năm tòng như hiếu là hai khủng nhé. We may be very religious. Bữa cũng có thể ba bữa bền tiếp chúa như miên. Just like the people to whom Jesus is speaking were very religious. Tổ Giêsu con cháu con hòa như miên, bà kinh tiếp chúa hay như miên. But there's an emptiness without God as our Savior and Lord through Jesus. Mình cũng có bữa đại bền tiếp chúa như miên, bền khu miên bà. Cho lý Giêsu Kitô, Yiem bún hiếu đồng hai khủng nhé. Things got desperate for the young man in the story. Liam tam miên luôn miên nín lên niệm hót tỏi cô lên niệm te cô tay cho hỏi cái nát chào chẳng ạ, ní kinh chuẩn hỏi kinh khâu hải ạ.
he tried to fill the emptiness with a friend. Nè ham chứ có nhiều hiếu hại khung hại như lọ tỏi ta nó tại thành tu pe. It was a wrong kind of friend. Liễm bản lọ như tỏi ya bên tỏi họp như tỏi lông như tỏi. The friend sent him to feed pigs. Nè tỏi có mẹ mình uy tung. For a Jewish boy, that was the worst thing that could happen to it. Bên yêu thái miên nè, miên hiểu mấy uy tung như con nè, bên keng ai chỉ lùng đi như con à. Jewish boys didn't feed pigs, they didn't eat pigs, they weren't supposed to have anything to do with pigs. Nếu bữa phiền miên là đúng nhận tung, nếu bữa họp chủ mua tung, họp chủ uy tung, họp chủ chỗ như nít phát tung. Không phải nè chủ chỗ là keng bên ai chỉ như con. Here he is feeding the pigs, living with the pigs, and even desiring to eat what the pigs left that they didn't eat. Ủa giờ này có ta có chủ uy tung, chủ mang tung, chủ câu tung ha. Ít ra là mày hiếu hàn ngò ta ở trái cái tung chọn trên nhện á. So he comes to his senses in the pig pen. Cho mà hỏi nên chỉ ham chuẩn, yêu cho tung, vô yêu cho hồ. He said, I'm going to go home. Nè có yêu chuẩn như tiền như béo à? No, that's not what he says. Nín chả nó có à? He said, I'm going to go to my father. Nè có yêu chuẩn như tè như béo. Where did the prodigal son return? Tòn phải tình lai mình này chuẩn ham tòng. It doesn't say he returned to a house. Nín chả có này chuẩn thầy nó tòng, cốm tay tòng. But he returned to his father. Nín chuẩn ní tè như béo, chả ní tè chú thông chuẩn chả ní tè. He returned to a relationship that had been lost. Nín chuẩn mình chả ní tè chú thông với chủ mà năm cho hồ, nín lê ní tè. It had been lost because of his selfishness. Với chủ nín chả ní tè mà chú thông với chủ nín ham thằng ní cả dìm hiền buồn. And when he arrived or was coming towards his home, it says that his father saw him a great way off. And he had compassion upon his son. And he ran and he fell on his son's neck and he kissed him. God is a God of patience and of eternal love. Tin-Hungh sẽเป็นตัวเหี่ยวดาวTin-Hunghต้องเหยียดลิ้วห้ามบัวจิตเนี่ยTin-Hungh. The Bible says God is not desirous that any should perish, but that all should come to repentance. Ging-Sou có Tin-Hungh ỏiปุ่นหาเต้าจุ่มเหียดบ่ỏiปุ่นล้านเมียนตุก้อยเหี่ยวจนตายเสียงข่าวTin-Hungh. God is patient, desiring us to come back to Him. Tin-Hunghนี่เสียงเหี่ยวดาวจั่วจนบัวỏiบัวจวนตายเสียงข่าวนิน And His arms and His heart are open to us as this father in the story is. นี่เหี่ยวจันนี่ปัวสูงเจนหังเต้าแต่สูงเจนจั่วในตอนจวน Jesus representing the love of that father. เยซูsẽเป็นฝางก็หังเต้าแต่เนาะเก่งเหี่ยวดาวเขาเลียนหันนี้ตอน Says, behold, I stand at the door of your heart and knock. เยซูก็ยีโซจะมุยเหี่ยวแกงแงงมุยเหี่ยวแกง If any man hear my voice and open the door, I will come into him. หายเต้าหายเยียคอยนี่เหี่ยวตายยอดเปียมิงชาวนิน And I will feast with him and he with me. เยียอ้อยชาวนินจิ้วทงอ้อยชาวนินไม่จิ้วทง We are here today to enjoy a wonderful feast. อีหอยบัวตั้งบัวใหญ่ไทยตู้จ่างเจนยีจุ้งเนียนต้มหาง God invites us to a feast. Tin-Hunghป่าเหี่ยวบัวชาวนินมิงน้ำต้มยินเนียนน้ำต้มหาง A family feast. เป็นป่าเป็นน้ำห้องต่อยยิน A place where we know we belong in that relationship with him. ป่าน้ำยินเป็นห้องต่อยินนะเวจูบัวหิวตุก็บัวให้มาชาวนินจิ้วทงนินหิวตุบัวบัวหิวตุนิน As a boy growing up, I always enjoyed going to my grandmother's house at Christmas time. นินจะช่วยฝ่ายจะโหนินหายเจียจุนนินอ้อยมิงนี้กูยเปียวตัวเท่าคริสต์มาสเจียงโห There was always lots of good food at Grandma's house. เยี่ยมในกูเปียวในเก่งในกูโจตุเจียอยู่ละหางคู่หาย More than you could eat. เก่งเซ่โจป้องจริงเตี้ยหยันหยันจริง And it was so good. เก่งคู่หาย But better than the food was the love. เก้ายาวเจียเก้าคู่เจียหางเซ่ในกูนี่ห้ำปุ่นนิน When I gathered with all my family, นี่ชาวเจเนมห้องต่อยกับจุนนี่จังโห I felt loved and accepted. ยี่หายเนี่ยกูบัวเนี่ยห้องต่อยเก่งห้ำเยี่ยอย่าจิบเยี่ยให้เยี่ย
And though it has been many years since I was a little boy, chia chụp hàng chỉ tai tông nín tổ chơi chẳng hồ. and though my grandmother is at home with Jesus now, Ý trả ní cú chú yêu thiên tông chào ní chẳng tía yêu mua. every Christmas I still feast at Grandma's house. Nom Christmas ní chẳng thảo tông nín chào ní cú bua u chẳng chào ní hoang tỏi yếm ní cú béo chọn trên màn hoang tỏi yin. Because in my heart I remember that love. Bởi chủ yếm ní hiếu ní chẳng thảo ní cú nhá hâm. I remember that acceptance. I remember that family. Ý chẳng thảo nó bua chip nín chẳng thảo nó bua yếm hoang tỏi. That's what God invites you to, my friends. Vì hàng nhỏ Tin-Hungh ya on bua oi queen bua oi hiểu bua tai nun bua tai. He invites you to His feast, to His family. Hiểu bua tai bên ní hoang tỏi hiểu bua tai ní yin ní tôm yin hoang tỏi ní yin. It is a forever feast and a forever family. Bên bua bị liu yếm hoang tỏi yêu liu như yin yêu thiên tòng. Jesus said, or speaking of Jesus, John said, He came unto His own, and His own received Him not. Johann có Giêsu tại lò ní miền bà ní miền chip nín. But to as many as received Him, to them gave He the power, Bà hai tao chip nín ya xiên khao nín út tề. the authority to become the children of God. Tin-Hungh bún bua ma hạt má bên Tin-Hungh như nằm nhiều. God invites you to His feast. Tin-Hungh hiểu bua on bua queen bua tai thảo nín như tôm yin. How do you become a part of God's family? Mà bua hai bên Giêsu yếm hoang tỏi phải bên thu miền hoang tỏi. You must recognize that you, like all of us, are a sinner. Mà chỉ chia tu ta hai yêu chung chia tu nọ yêu bua mẫu lan miền bên chui miền. And we need to ask God's forgiveness for that sin. Bua chu nhiệm chui bún Tin-Hungh tông bua châu chia chui. But we ask for forgiveness believing that Jesus paid for the sin. Bua nhiệm chui với chu bua chia tu con Giêsu tại với bua như chui. Jesus is God and He is man and He died on the cross to pay for our sins. Giêsu sẽ tổ bên ta ba miền ni yếm chụp giảng trả tại với bua như chui. And Jesus was raised from the dead on the third day, proving that He did pay for our sins. Ta phàm hoa ni panang tại Iu-Mienh có nín keng tại với bua như chui ni ya bên tổ miền. And that He is truly who He claimed to be, the God-man. Nín sẽ tông ni con ye sẽ chiên ye tổ miền. So you can trust Him to forgive you and to make you right and to give you a home with your Heavenly Mà Father. hay bùng hiếu nín hay xiên nín có sao mày chip nín nín hay bún mày béo phải hay bên chăn nín bên hoang tỏi yêu thiên tòng. And that home is not just in heaven when you die, but it's here right now. In Có your nằm heart. béo nằm sẽ có khung thảo thiên tòng yêu hang bài chăn yếm bún ai. Perhaps you're here this morning and you're not sure whether you have a right relationship with God. Để ba bây giờ này đó mà bữa con Yiem như chúng ta Tin-Hungh nè Yiem như tôi có hana chăn chiu thông. I would like to lead us in a prayer. Yêu ai chào mưa tao cáo. It's a prayer of acceptance of Jesus Christ as your Lord and Savior. Bữa xiên thu miên này yêu bữa hang nó tao cáo chip Tin-Hungh. And if you're not sure, Sao mà hiếu tu would you make sure today? Would you pray that prayer? mà như mẹ mà hiếu tu gì hoa như phải. Would you bow your heads and close your eyes with me? Bởi please? chúng đó trên gong cái xin tao cáo. And no one is looking around. Mà tao mặn bữa bữa Every head bowed and every eye closed. bữa if you tao would, tao cái trên please. xin và đó trên gong nha. And if you're not sure whether you're a Christian, please pray this prayer. Sao muốn hiếu tu mà xiên Tin-Hungh nè bữa hang nó tao cáo thố Tin-Hungh. Dear Lord Jesus, Giêsu Kitô I believe in you. Yi xiên mày. I believe you are God and man. Yi xiên mày có mày bên tổ miền. I believe that you lived a perfect life, Yi xiên có mày bên tuân yun như chiếu. that you died on the cross to pay for my sins. Mày tài yếm cho giảng trả về Maaih như chuối. And I believe that you were raised from the dead on the third day. Yi xiên có mày tài lưu mày panang tài ta phàm hoi. I ask you, Lord Jesus, to come into my heart and into my life. Yi hiểu mày tài cho như chiếu và yếm như mèng. Forgive me of my sins and help me to be the person you would have me to be. Thấu mày quảng như chuối, bún yi hai bên miền tông mày cháy yi bên như miền. I pray this in Jesus' name. Yi hana tao cáo. Amen. Our heads Amen. are bowed, our eyes are closed. Please stay with your head bowed, your eyes closed. If you prayed that prayer this morning, would you just slip your hand up as Mưa testimony mà to tao that? hang nó tao cáo như phải. And we will pray for you if you prayed to make sure this morning. Is there anyone that prayed that prayer? Yes, thank you.
Yes, thank you. แรงจริงอ๋อ Is there anyone else? Yes. Lord, thank you this morning จางเตียแรงจริงอีดอม that you have heard these who have prayed. มาหายนวัตกรรมเนี่ยว่า And thank you that you are a Father who is there for each and every one of us. อยู่ว่าแรงจริงไม่ใส่อยู่ไม่ติงตองเตียไม่จันชาวเฟียมไทยอยู่ยี่แมง Thank you for the relationship you call us to. แรงจริงไม่เหี่ยวอยู่ว่าให้ชาวไม่จิ้วทง Thank you that you are our Father. แรงจริงไม่เป็นอยู่ยี่เตีย Thank you, Lord, in Jesus' name. อยู่ว่าตาวกาวเต็งสุยบัว Amen. Amen. If you'd like to know more about receiving Christ, I'd love to talk to you. I know Pastor Tan would be delighted to share with you, and others as well here. สกองบัวตาวหิวที่ถาวทินหงเจ้ากุนชานิกองชายกองอยู่ว่าเฮยที่ถาวบัวกองถาวทินหงเจ้า There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle, and makes his home. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle some other way. See now your sister, she's been robbed and lied to, still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see it. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. บัวเป็นเย็นห่วงต่อยไม้เหี่ยวจุนคู่เฟียนปุ่นเจียวเย่จังก่อนลุงเดียเย่เมียนเต้าเก่าโทจางเตียเต็งเยซูเย่บัวปุ่นบัวเจ้าต่างจังเยี่ยมหวังเย่ตอง多见就夜将，明朝望夜当，罗麦lâm行夜，罗顶来面，难见就夜将，半面忙度过，多就夜将，明半把面，多就夜将。明半把面。少年在境好海，少年行。也流满眼，Tin-Hungh 龙基督耶稣，不念造你好妙。耶稣接待เป็นเต่าป่าเมียนตายเยี่ยมเจียบจางจาไว้ตีบัวให้เต่าเสียนข้าวเยซูกิตู
mai chu mía tu ye liu meng Giê-xu chia tai bên tàu ba miền tai Yiem chiếp giang cha với ti bùa hai tàu xiên khao Giê-xu Kitô mai chu mía tu ye liu meng chiều nhẹ cha kinh hồ hai chiều nhẹ hàm ye liu mai yên Tin-Hungh long Kitô Giê-xu buồn miên trao nín hòm nhiều chiều nhẹ nhiều cha kinh chẳng hai chiều khó liền bùa tôm suy miên Tin-Hungh long Kitô Giê-xu buồn miên trao nín hòm nhiều Giê-xu con nín tông mình trang tia mùa tiểu chiến trao ya tông chiến lệ chuột liu xiên khao Giê-xu Kitô mai hai mình tu thao thiên tông Giê-xu con nín tông mình trang tia mùa tiểu chiến trao ya tông chiến lệ chuột liu xiên khao Giê-xu Kitô mai hai mình tu thao thiên tông chiều nhẹ cha kinh hồ hai chiều nhẹ hàm ye liu mai yên Tin-Hungh long Kitô Giê-xu buồn miên trao nín hòm nhiều Dòng nhẹ tay dòng đồ nhẹ miên tâu chia chiến dòng Yiem mê nhẹ hiếu nai xây sinh linh phinh mê nhiên ba mê nhẹ hiếu cho nghe ni miền chạm hai chú sa tan cun chiến mai chia tu Giê-xu nhẹ chiều em giao hệ trái hai phiết thiên tông khó liên mê chiều bố cụ phiền buồn mai miền chạm mai hàm thao hồ gan khung hàm thao min xin nhẹ trao lâu Yiem xây trang giao thao nhàn hô mai bung hiếu Giê-xu cầu nín bùa Giê-xu xia nín meng chúa bùa chuồn bùa chiều họp dù chìm nín dấu chiều ta dấu dấu ta yết Yiem-Mienh ôi chú chun nhiều lo tin tòng cuốn hai tàu tu danh lùng bia cả nai bà chú quang nín can nhẹ meng nín tu nhẹ châu chót hai nhung mai lắm lòng mai hai chiều nín meng không có hiếu dân tai lo Giê-xu cùng Giê-xu hai phun xiang chiang mẹ lưu muôn yêu quan hệ xua tai ye nhanh hiếu chẳng thao Giê-xu hệ nhẹ trang biu mình siêu nhẹ en bùn ye châu ye xuân tai ye oi long chia thành siêu ye oi long danh hiếu ham mê vậy mình nhẹ trang sao ham ye liu mai châu mai
mãi mãi hai nhung hai bề tự chiều mây xây trái chia buồn nhẹ nhẹ mê mãi mãi hai nhung hai bề tự chiều mây xây trái chia buồn nhẹ nhẹ mê luôn nhẹ ba đây xóa tay nhẹ nhẹ nhiều chân Giêsu thấy nhẹ chân biểu mình siêu nhẹ buồn buồn luồng đom bọt bà hỏi xóa tay nhẹ nhẹ hiểu chẳng thao Giêsu bà hỏi nhẹ chẳng biểu mình mấy chiều cầu chiến ya mang chiến nhẹ oi lông chia danh chiều nhẹ oi lông danh hiểu hà mê为每夜将草ham夜流埋咗，mãi mãi hai nhung hai bề tự chiều, mây xây trái chia buồn nhẹ nhẹ mê, mãi mãi hai nhung hai bề tự chiều, mây xây trái chia buồn nhẹ nhẹ mê. Đom bọt bà hỏi cho tai nhẹ nhẹ hiểu chẳng Giêsu bà hỏi nhẹ chẳng biểu mình mấy chiều cầu yên mãi mãi hai tàu hàm mây hàng chiều Tin-Hungh hàm hai lùng địa nhẹ miên chính cho nín nhẹ đồ tỏ Giêsu xiên cao nín tu ye liu nhẹ mê lùng đom bọt bà hỏi cho tai ye nhẹ hiểu chẳng Giêsu bà hỏi nhẹ chẳng biểu mình mấy chiều cầu ye lùng đom bọt bà hỏi cho tai ye nhẹ hiểu chẳng Giêsu bà hỏi nhẹ chẳng biểu mình mấy chiều cầu ye lãnh sĩ Tin-Hungh à, bữa chân chẳng chẳng thảo Tin-Hungh như em trình, nó bữa chọn chết tàu cáo, liệu bữa lãnh sĩ Tin-Hungh à. Bữa lãnh sĩ bữa chạm tiệt chưa Tin-Hungh, bữa chưa như em chưa à, mấy cái lô hải, bữa tây bữa chèn, bữa tây bữa thái, tôi bữa in hoài cho những nhung nhung, thô hay bữa chơi bữa tôi chẳng lãng nhung, giờ lãnh sĩ hay chiếu, bữa như bữa, mai mẹ chàng mai chết thao, tan khủng, bài chèn mày hăng, tôi bữa in hoài giờ xuống, tôi cặp Doz Nyei nay tại giờ xuống bà dùng chèn giờ xây vậy mày giờ lại chỉ hạt chiếu cuốn tôi vừa mà tôi vừa với đào bà mà vừa chọn Yiem mà vừa phụ bà hai bún lô xây mà cần được tàu hăng hai bún vừa lô tài vừa lại chỉ hạt chặt tiền yên vừa lại chế nhỉ tôi vừa in hạt tôi bệnh nhỉ vừa bệnh chế nhận hộp giờ lại chỉ tại nhận hộp nhỉ chung thô hay bún dùngอีเบอซินอีเบลิงวันเมาไปอีเบตัวอีเบเชียมสุญญเซอีเบลิงวันยินหางตัวไม่จานตีให้ปุ่นอีเบยุ่งแหลนซิงจานตีอย่างเจ้าคิดตัวอีเบเอเมน